I se whapoponga foi o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. O le whai unga le masina nei lo nasto na i muli le sa muli leo whaataunga i se tasi o maketi pisi sini na ua whai lo mai le vai asa nei na la tau whai unga le a whaamuta i le tautua o siria ma le toru suru tausanga o tautua i le au whaatau i sini. O maketi i Glebe, po o le Glebe Markets, i le city, o la tau whawhitaire lango le au whaatau i a la tau maketi mo le toru suru tasi tausanga. Na moi a mata le FEB se rau i walua, ma e whaia lava i le lotoa le Clip Public School, ma wa masani e le community i sini. I leo ta ue se pepa o whamtaranga ma le pūlenga o le maketi, pe ai se au le atapuni ai, alo i eiri poti ua ta ue se whamtaranga le mtanga luenga wa o ngā New South Wales, e whapeo lo ngā lue nei le sa i dia o se tari o le mata upu. O ta ue li pote le 7 News o ro whaia nei se fuafuanga, e sa di ai se isi vaenga fou, po o le operator, la tau te whaatau te ina le maketi o na le ale mawhai o na whaawau, e i la tau sa whaafue ina mua. I runga o penga ta whaelangi o whaaleo ai whaanoanoanga o le toa tele, e mai se lava me le community lea, o na o le nei whaai unga, whai mai nisi, o se tala au pito whaanoanoa le o la tau mawaina, talo na amata mai le nei tau sang fou. Ua po e leo ni se le au te e nanga i atu le nofuanga o lo whai aito e sauninga o Cardinal George Bell i le St. Mary's Cathedral i Sydney. Wa alu le neiva i aso o whai loa i ripoti runga o televise maleitio le te e atu tangata na awhia i sauanga e peo na whita ua ina ma awhia i Pell ai mai se fo i le whina wa niso le Kalesia Katoliko e langolango ina le Cardinale. O le whaatau nu uai nā o na toe sauninga i le so o vai ai, whaatu muri o le manumalu le sauninga i le ngata i e sa avea mua palemia o Ausetalia e peo John Howard ma Tony Abbott, ai ele o awa i le palemia ma le Premier o le stete. Whaatu muri e fo i fafo mai o le manumalu le autite, ma ua vai ai le pueina e leo nisi, ma ave nātu i le taavale e leo. Sa whai e fo i feuta na inga leo ma sui o le autite i le mata upre nei, ma whaatanga i loa na ngā iane. Ai ese fo i se isi vaenga o le ala tele o le a whaatanga inai. O lo tumutumu ai leo le whaitu lea mo le leo ina o le file mu se ia o ina te wina le tino mali o Cardinal le Pell. O lo tinga ina nei le whale mai se tama ua whita ua ina mai i li poti sa whao o iei manu ai se tasi ma loka i te tono na whale i Brisbane ma tutu iei le afi se i tulou a lo iei whaatasi ma na whanau e to o lua i tono le whale. O tua oi manisi na pasiana i lumo le whale lea i English Street i Grange na o lātou whaasao ina mai tamaiti ma tau mawhai e toso e se mai le tamao tamaiti mai leano o fuanga na sa sawa nei le afi se ia taunu watu le feso soani whaavave. O le tinao tamaiti ma o le paanga le tamalea ua po e leo pe ona whaero mai le alata fitu ma ua whamatala e leo se whaaravlave au fia i sa wanga i ainga. O le whamtalanga leo su e o Andrew Massingham, ta uai e tali tonu leo le tamai ta ile fasu whatausanga, sa ia tatuilo na to olua se itulou e fasu lua tausanga, pa o ngā aise naifi, a o tau mawhala nai pukofe ilu mo le fale. Pai mai leo toi titi lava a fia le fatu le tama leo swainga, ma ufetaua ina na loka ia lea tama e ta ilo na to olua i fafo ilu mo le fale, a ia susunuina nisi o aitema, i le fale o lo iaila la whana ua to olua i tutonu, se furu tasi tausanga ma le iwa tausanga. Pairo mai leo le tu e whafta iai, o na o le pasi ane o le tangata lea sa to le ni ane le tai au ilu mo le fale, a to matua oina whaalongo le fe e atu, ma vidi ai lua leo. Lo whaataria le tautonga le tamare le whanama i Brisbane, ai le ia awhia nei tamaiti, a lo su eina leo le tamaita isa ia whaatupu le nei whaalawelawe mātu ia. O le tupe pepa fau o le 5 tala Ausetalia, le wasui ai le tupe sa iei taluai sa iei le ata Queen Elizabeta, whailo mai le whaltupe Ausetalia le Reserve Bank, o le ale au fiai se ata o le tupo sa le sa le tolu. I se pepa o whamtalanga mai le whaltupe le so, whailo ai o le tupe fau lea, le a whaarolongi ai le anga nuu ma le tala anga ulua i tangata First Australians i te tono le tunu. O le isi tu o le tupe o lo iai le ata o le whalo le palemene, ma le isi tu o le a whailawa i a o ngatasi i ama First Nations Elders. O le o mawhai peo na whaongana 5 tala atuai, a le whai unga ua whaia le mai o whaatara noanga ma le malo le ai langolangoina le nei suinga. Ma le tala muli, tūlanga e se foi se tasi o mata upu o lipatia mai Israelu le so ma ua whaao fia atu ai le tātou ripoti le nei awa uli. O se urunga li i whata ua ina mai Israelu na nga i atu le malaiva lele check-in mo le malanga nga i Belgium i le so rua le vasa nei, ma le lata ma pepe,
Fa mai ele ia se ticket ale pepe au le tu e mau fai le to tele ona sa fa au pe na nga i lo ngari i le valele e te ia le pepe le check in counter le company valele na fa ilo i le le mata upu ma wata ua na to ave ese mai ai lava le ngari i le valele wo fa ne yesu suenga alo penta fa langi le company valele na fa ile booking ale u ngari o lo ta ua ia ma fa na ofi ai ma le pepe i le fa ngole booking na o le tolu sul valutala tu pele tunu le tongiai o lo ngari o lo a fia tus for lau Belgium ma o se di poti le tamai le mata upu ta wai o to e fatsia nei le ngari ma le pepe ma o le fo i ma se suenga o to e faia Willia fa mai sta mama tua na fai tau le ripoti o ia ma kwa i pasi ama le ofo i eitu ai ngā tangata mo e turi le vaalele ai tia i le pepe i lungo le counter. O tala nā radio Samoa i le nei aso tofu.